request cho nhìn ơi khiến cái keyboard nhiều cầu cho nhìn ơi khiến thì giết cho nhìn ơi khiến nhỉ kamu tenin karena itu kemarin aku musiknya tuh sama yang satunya pemusiknya jadi yang ini belum bisa. Ntar buat PR dulu ya Asun Andishun. Aku live ulang terus nih gara-gara tuh komennya kalian tuh nggak bisa kebaca. Jadi aku ulang terus. Tolong bantu share ya guys. Karena tuh sinyalnya mungkin kurang bagus di sini lagi hujan. Hahaha aja gue. Nyanyi lagu apa nih? Jua. Lagu apa nih? Lagu apa ya? Mau dengar hak apa? Lagu ini, lagu Mandarin. Coba kakak aja. Hak yang jenjan oi nyi jitiosin. Yang mana itu? Mau main gitar wah. Masa? Ada siapa? Oh kan aku pengen pembukaan ini deh lagu hak kaya. Ini kan bulan hak ke anak kampung. Tria Agustina. Tapi Tria Agustina itu Tonci bukan? Baik. Kan? Tria Agustina itu temennya bukan? Tria Agustina itu temennya bukan? Tria Agustina. Oh Ciadut ha? Oh lagu Dongsai Picing San Aiko. Oke nanti ya. Hermanto anak kampung. Oh hak itu ya. Oh oke, pembukaan dulu. Aku mau nyanyiin lagu Cici Sun Sun Loi Painyi karena kan sekarang kita lagi kaci itu. Jadi aku nyanyiin lagu ini ya. Oke, nanti baru aku nyanyiin request dari teman-teman semua. Bantu share dulu nih guys biar rame. Pakai klasik aja apa musik? Emang nggak tidur kan Mam? Oke, satu lagu hak Cici Sun Sun lebarnya karena spesial bulan ini jika kan kaci itu. Chỉ ca thong nhiên chít nhiên du lượng liền sẽ thay lo nô chỉ ca phun mi sáng nhiệt chỉ kín hệ trao có chẳng to chít nhiệt bôi to duyên trôi bò chỉ cả cho họ kia cái thì muốn xiên phát họ sim con tu chỉ cả công ty bỏ kỳ bỏ phụ chính họ suy dân chỉ cả nhìn thôi anh dân thì phong ôi chân theo buồn cô chín mươi ly nhét gì cả chi cái nhị chi ôi tô tròn lấy cả sao kỳ hắn ăn bò xì lỗ hi cái nhị mô chi héo cả sao kỳ chỉ cả diệu si lui sao buồn kỳ bố
照亮你，世態裸露，似假歡面，三月之間氣秋歌，差唔多切日會到，劍緣吹波似假作，假界天滿線拍拖。心肝肚似假公啲，波記波夫之河，雖然似假意，才人人地方，愛真了半個，人會連一次，假似計一次。愛多盡裏加手機，恨安多是攞起計意，摸親摸親有加手機，似假要是淚手半機，波記波夫似假中意。波夫似假中意。Oke, thank you, Shasha. Tadi ada yang request hak anak kampung, terus Beijing Shen Aiko, stay aja ya, yang nanti aku nyanyiin. Yang penting kalian sabar tungguin. Nanti lagu HK ya. Ini tadi udah HK. Namanya siapa ya? Nama saya Suni. Suni Ye. Kalau ini adik saya Hengki Jab ya. Mau ya jual-jual nak cepat deh. Hai Amoy mana? Saya Amoy Singkawang. Cuma stay-nya bukan di Singkawang. Kelahiran Singkawang tapi bukan stay di Singkawang. Oh iya. Tadi ada yang request ke anak kampung aja. Nyanyi nang. Kalimantan Tifon. Ini kayak bisa jadi lagu favorit nih ya. Hopi. Tinggal di mana? Tinggal di rumah. Ya revisi. Tapi musiknya yang kayak pertama itu baru enak Jun, bukan yang kedua itu. Tarik kan? Coba. Revisi. Agak. Oke, hak ke anak kampung ya. Ini setiap kali aku live pasti di request sama teman-teman. Mungkin ini jadi lagu favorit. Bantu share dulu guys. Yang request bantu share ya. Kalimantan Timur, takon tiang san kheo yong. Hắn du băng cát thì phố, hắn du có léo tô bát công. Trên phố chỉ ca nhiệt độ, chỉ ca mô phun phía, chỉ ca mô ăn xóm bò. Chỉ ca du sông giật nhìn, mô sông sơi lời hàm nhìn. Che ca hăng dứt theo lưu, tiếng hoa đài ạ mơ lời ưu. Nhìn ca con ti đài ưu, chung cho chỉ ca con bôi, chỉ ca mô lon lon lon. Hãy cùng chỉ cả thông nhìn có nhân con kêu nghĩ phát rồi. Hãy cùng nghĩ đường fitri mina lại đi loa phai đi. Hãy cùng xin ta nhật chỉ selamat hari datang. Jika kau sa kau nyi Hi mong jika cincin dan juga jika oi phun min. Jika kau kapen dương si giao con hoa cái nhìn. Asa jika hiểu đi hồ phai bụi trăng. Nhật thiên nhi bôi phun min. Kalimantan Timur, takon tiang teo san kheo yong.
久放隔天風，很久過了都不講，前夫似家接用，似家別似家唔好安鬆無。Bantu share guys biar tambah rame, biar aku tambah semangat. Nanti nyanyi lagu Hakka Nyipat Buam. Aku nggak hafal liriknya itu. Mantap suara Moe Kamsya. Asik. Jika thông nhiên có nhân con kêu hi phát xuân, hãy con nghe được fitri mina lai đến là phải đi, hãy con xin ta janji selamat hari Natal jika kau sago nyi. Hy vọng jika cincin dan juga jika iPhone mi, jika kau kapin duyên si giao con mà cái nhìn, asa jika hiểu tí họ phải vui ra nhìn, nhất thiên nhi bôi phun mi. Kalimantan thì phong ta khôn tiền tao san khêu yong, hắn chiu băng cắt thì phong, hắn chiu co leo tô bát con, trên phu chỉ ca việt yong, chỉ ca thế chỉ ca mò ăn xóm bò, chỉ ca chiu sang giật nhìn, mò sông xoay lấy hẻm nhìn, che ca hàng đi theo lu, tiếng hoa đài ạ mơ layu, nhìn ca công ty đài yu, chung cho chỉ ca công boy, chỉ ca mò lon lon lon. Chung cho jika kau boy, jika mau lon lon. Chung cho jika kau boy, jika mau lon lon. Oke, 谢谢 Kamsya. Jutsu Hakka, Jutsu Kalimantan Tifong itu dari lagunya Anak Kampung. An Jaoi An Ku An Thai Tu Thai Nyi, oke. Sedang request ke Tuhai yang Muyang Ren. Tujun PR tuh buat kamu Tujun ya. Nanti belajar dulu, nanti kita baru nyanyiin ya. Ya banyak yang request tuh. Udah samcak nyinau dari tadi. Thank you yang udah bantu share guys. Bantu share lagi biar tambah banyak penontonnya. Itu Jun, tadi ada yang request lagu apa? Picing Sha Aiko. Masih ada nggak? Cetina ya, namanya Tina ya. Ya. Masih ada Cetina request lagu Penju, oke. Terus request Jaoi Anku Tu Thai Nyi, oke nanti ya. Oke, kita requestan pertama dulu. Bukan pertama sih, masuknya yang duluan. Bantu share guys biar tambah rame. Yang request sabar ya guys, satu-satu pasti aku nyanyiin kalau aku bisa. Kalian belum bisa, aku jadiin PR dulu ya. Coba ke ref. Main. Tambah. Yang tadi aja. Oke. Udah itu aja say, thank you. Iya, Cetina, ini aku nyanyiin spesial untuk kamu. Yang request sabar ya. Nanti aku baca-bacain ya. Oke, Isho guys, Isho. 毕竟深爱过，谢谢。Bantu share biar tambah rame. Ni 签字只说要做，说他比我有温柔，我明白你的追求，终于安静放了手。情歌听多了难受，仿佛在旧纸伤口，夜里淡湿的手。
其实来自明知不是才有序，却越感觉怎么都是多余。我如何面对自己？你走进我生命，皆要全身离去，爱不可能有一个人清醒，我接受一个确定。希望你以后不会后悔没选择我，也相信你有更好的生活。我会在心里默默地为你而自创，毕竟我们也曾深爱过。是来自明知不是才有序，却会感觉怎么都是多余。我如何面对自己？你走进我生命，自有全身离去，爱不可能有一个人继续，我接受你的确定。希望你以后不会后悔没选择我，也相信你有更好的生活。我会在心里默默地为你而自创，毕竟我们也曾深爱过。Oke, 谢谢. Sebuah lagu Mandarin ya, tadi request dari Cetina. Oke, lepas itu lagu apa ya dari Jaoyan Anko? Lao Qingke nggak bisa ya, sorry. Lagu Mingtian, oke. Ini siapa nih, Dek? Masih ingat Koko nggak? Siapa ya ini? Bengkayang hadir, Pontianak hadir, Jakarta hadir, lagu Bion saya bisa, oke nanti Bionnya. Pemangkat hadir, Tangerang hadir. Mana lagi yang hadir nih? Yang hadir, bantu share ya, biar tambah rame, biar kita sama-sama terhibur bareng, kita nyanyi bareng. Haus nih guys. Tupis itu kena air lu. Lagu Jayan buat rasanya. Sio. Ju nggak masuk. Coba komen deh. Tuh kan? Masih 3 penonton tiba-tiba. Pha trò này rất theo kỳ về loại. Ok. Anh của anh kéo giống thầy nhi đến hay giống thầy. Hả? Pha chưa kêu. Đi con aja. Hari ini live-nya itu sinyalnya kurang mendukung guys. Jadi komentar teman-teman yang aku nggak kebaca, sorry banget ya. Kok komentarnya hilang sih? Iya ini. Cho dẫn về đâu mà nhận? Cho ơi anh khu lại giống như kia cái xin khu nhịn đi.
Oke, yang request lagu ini masih ada. Lagu buat mama papa Haka. Oke, nanti ya.常希望拜这爱真实凄凉，安苦安巧不晓对满三个，这爱安苦中太易，希望似家有通讲，用心写火对这爱，将就希望。ngã ba ngã mê trong ai xếp chít chỉ mỏi kín bù nhì thay hi có xa buồn khói suy chân ăn chân bối ly khỏi cả cha ôi con bằng kỳ bồi chỉ cả ôi tổ chiến lối xin cô nhịn đi dòng cho chỉ cái chú đi ba ôi siêu hi chỉ cả thấy hi cái chỉ xin ôi to lối con cụ kỳ mô gieo chú thi chỉ cả chẳng đi chỉ cả hắn sẽ cái chỉ xin apa chọn lối tu thay nhỉ kinh bu nhỉ buồn ta chỉ cả lối bao phủ kỳ hy mong lỗ thiên diệu thắng to ngày cho chính cái祝福hy mong ai đều cho hiểu thông minh ba son Sumi, bentar ya, ntar aku nyanyiin ya. Yang versi Haka ya. ngapa ngã mê trong ai xếp chít chỉ mỏi kín bù nhì thay hi có xa buồn khói suy chân ăn chân bối ly khỏi cả cha ôi con kia kỳ bồi còn cha ôi han trong chỉ cả ôi tổ chiến lo mẹ ăn khu lại trong nhì kia cái xin khu nhìn đi trong chuột chỉ cái chú đi ba ôi siêu hi chỉ cả thấy hi cái chỉ gì ôi to lối con cụ kỳ bố gieo chú thi chỉ cả chẳng đi chỉ cả hắn sẽ cái chỉ gì apa chọn lối tu thay nhỉ kiên bố nhỉ buồn bố chỉ cả lối bố phủ kỳ hy mong lòng thiên diệu thắng to ngày cho chính cái祝福hy mong ai đều cho ôi hiểu thông minh ba son hy mong lỗ thiên diệu thắng to ngày cho chính cái祝福hy mong ai đều cho ôi hiểu thông minh ba son Oke, 谢谢你喜欢嘎哥，叫爱安苦
Uncle to Tiny ya. Yang request sabar ya teman-teman ya. Ngapain yuk? Lagu apa itu ngapain yuk? Kayaknya aku nggak tahu deh ya. Ahyun Jungkat Seni kalau ada acara undang datang berapa? Acara di mana ya? Soalnya saya lagi nggak di ini. Mana lagu Ming Tian Wajun? Muksumi habis ini aku nyanyiin kamu ya lagu Ming habis Ming Tian ini ya. Lagu ngapain you yang mana ya? Penju soalnya nggak inti aku. Kamcia. Oke, bantu share ya biar tetap rame. Request Cimotan ke apa itu lagunya ya? Buat PR dulu ya, aku belum bisa soalnya. Jun lagu Ming Tian lah Jun. Oke, Ming Tian dulu ya guys ya, nanti ngai baru nyanyiin Sumi. Tapi versi hak kayak Sumi ya, kayak Mandarin kayaknya nggak ingin udah. Ming Tian main cong. 1,5 aja. Habis itu musik langsung rap ya. Yang request Ming Tian masih ada? Oke, Sumi bentar ya, Sumi habis ini aku nyanyiin spesial buat kamu ya. Channel Legend memang cinta gelir ya. 看见你离开，心里有时你不在，谁辨你不在。 Kak Tina edit setengah budget. Tapi jangan naik di nada yang tanggung, yang sumbang gitu ya, jangan. Jangan. Fangko Ziji. Lagu itu kayak aku nggak bisa lagunya Penho. Itu lagu cowok, mungkin aku nggak bisa kali ya. Penho itu kan cowok. Lagu ini Iwan Nian. Oke, nanti ya. Fangko Ziji itu aku nggak bisa. Mungkin bisa request lagu yang lain ya. Bantu share teman-teman biar tambah rame. Biar penontonnya nggak turun. Oke Suni, thank you ya. Thank you Suni ya, dan kangen sama mama aku. Oh iya Sumi, kita doain mama kamu tuh bahagia di sana ya. Aku turut bersimpati buat kepergian mama kamu. Kan ini tangan cong ke mama nyimu kewa dah. Oke, ini yang request lagu Ming Tian ya. An Hotan Kamcia Sanjawai, bantu share ya kalau Hotan. Fangko Cici itu aku nggak bisa ya Pin, maaf ya. 看见你离开，心里忧伤了悲哀。对你情是海，如今却要分开。不管未来，不管多少的无奈，你要我，还要我，在遥远未来，我轻轻地等待。你不在，世界一片空白。你不在，爱的眼泪流成河。希望你的明天，看见幸福的将来。我的爱永远在等待。 Hadir Samarinda, halo Samarinda. Bantu share guys biar rame lagi. Ini aku live biar bintangnya cepat kebuka nih guys, biar kalian bisa nge-gift bintang aku, nge-sawer bintang. Buat supportnya juga ya. Thank you teman-teman semua. Kalau teman-teman terhibur aku sangat senang.你不在，世界一片空白。你不在，爱的眼泪流成海。希望你的明天，看见幸福的将来。我的爱永远在等待。
suaranya papa nggak? Pas gimana aku papa nyanyi dekat gitu ya? Absurd banget. Oke, thank you teman-teman. Pasti aku nyanyi lagu buat Sumi dulu. Tapi aku klasik aja. Lagu yang nadanya sama yang kayak gitu. Oke, teman-teman, thank you ya. Thank you banget kalian tuh udah stay di live-nya aku. Mantap Kamcia yang ya telah menyanyikan lagu permintaan saya. Iya, makasih. Sama-sama. Mungkin bisa bantu di-share lagi biar minum air dulu. Wah, pengertian ini orang. Minum air dulu wah begitu ya. Nih, aku minum ya nih, nurut nih aku nurut. Tian lu dong, oke nanti ya. Tadi ada yang request apa ya tadi? Buat Hu nih juga ya. Ntar aku nyanyiin ya. Oke, Jun. Muan ai. Pemain keyboardnya udah haus tuh. Ada minum nggak? Aduh, lucu banget. Kumpai hadir. Halo, Kumpai. Coba langsung nyanyi. Mandarin meho suni. Anh hiểu cái Mandarin à Sumi? Cái hạ ka aja dia. Pemain keyboardnya udah haus, udah kasih minum. Halo Met Malam Moy, Met Malam juga. Mau cecai Hudi, oke nanti ya. Oke, ini gue belum nyanyi udah ada yang emo nangis-nangis nih. Oke, lagu Hak Kaya spesial buat Sumi. Mama ngai Xiongyi. Versi Hakanya ya, Mandarinnya nanti buat PR deh. Ngày thì chút se gai nhịp tim, còn ngày che nhìn. Ngày thì nhịp hô hăng nhịp tim, còn ngày che nhìn. Ngày chẳng khói si thu su, như cả ngày gió sang khu. Ngày quay si dịt thay si heo, vui ngã một chìm chiều hê nhìn. Ngày lưu lòng cái đi chỉ ngày, dài phân chân con nhìn. Nhà một chim liễu chưa theo ngã cài, sim còn theo kia. Nhìn trời heo lối ba ngày, con đi chít kỳ bồi. Nhịp dòng sim ngã cài mơ mơ.
vui ngay lì Mama nhé cháu cô xin thiên Mama ya ngài siêu nhi Thu teo lê kinh bố nhít ngài ăn xin chẳng nhỉ Ngài nhiệt thiên tạp trên con Teo mama lòng Ôi buồn ngà mama suy hồn Wah, aku yang sedih nih. Jangan sedih ya teman-teman dengan lagu ini. Ini buat Sumi, semangat ya yang kuat. Ngài liều lòng cai nhĩ chỉ ngài giải phán tròn con nhỉ nhà mù chiếc liễu chúa theo ngà cài xin con theo kia nhị chuối heo lối ba ngài con ti chiết kỳ bồi nhị biong sim ngà cài mama ya ngài với hồ cho nhị Mama ya ngài siêu nhi con nhi duy hao đi u khá xếp chào nhi ngài cha ti mama thùng cụ bùi ngài lì Mama nhé cháu cô xin thi Mama ya ngài siêu nhi Chú tao lên kinh bố nhít ngài ăn xin chào nhỉ Ngài nhiệt thiên tạp trên con Theo mama lòng Ôi buồn ngà mama suy hồn Ngài nhiệt thiên tạp trên con Theo mama lòng Ôi buồn ngà mama suy hồn Oke, Kamcia. Jadi hak kakoan sedih hak kako ya. Ini lagunya spesial buat Sumi yang baru kepergian mama tercinta. Oke. Ada request lagu apa lagi mungkin? Cek. C. Ada yang mau request lagu apa lagi? Ini yang tadi request apa ya? Oh, Tian Lu ya. Suni nyanyikan lagu hak kamu. Bapak Mama Kamciani. Itu lagu dari siapa ya? Tian Lu aja. Oke, yang request Tian Lu masih stay nggak? Mau kan kau aja. Oke, ada yang request ini Iwan ya, habis sekian tuh ini Iwan ya. Itu yang dari tadi dia request, sorry aku ketinggalannya. Anko aja Ini Ciref. Kamciani Suni ya, sama-sama Sumi. Sini aku peluk dari jauh ya. Musiknya yang tadi aja lebih bagus ya. Musiknya yang tadi. Cuma agak rendah, coba nadanya. Langsung kan. Oke. Makasih C udah mau nyanyiin Tian Lu. Iya sama-sama. Bantu share ya biar kembali rame. Udah sepi tuh. Oke, 一首歌送给大家，这是一首天路。Bantu share guys biar rame. Yang udah share boleh share lagi, bisa kok. Share ke grup-grup biar rame.
是一条神奇的天路，把人间的温暖送到边疆。从去山不再高，路不再漫长，刻出儿女欢聚一堂。家乡，一条条聚落，翻山越岭，为谁高原送来安康？那是一条神奇的天路。我们走去人间天堂，情歌就素又长，会更加香甜。幸福的歌声传遍四方，幸福的歌声传遍。谢谢 ，Thank you， Diet Siu Tian lu ya. Terus tadi ada lagu apa lagi ya? Aini Iwan ya. Aini Inan ya nih. Aini Iwan. Jangan pakai musik itu klasiknya. Request Ingwe Ai Soyi. Ingwe Ai Soyi. Sudah aku share ya, minta satu lagu dong Andi. Aduh, itu lagu apa ya? Lagu cowok aku kurang bisa nih. Boleh ganti lagu-lagu yang cewek aja ya. Penyanyi dari Rudy Fang. Itu aku nanti belajar dulu ya. Nanti kalau coaching susye ke Tuhan yang itu buat PR ya. Nanti live lagi aku janji aku bawain deh. Kok kayaknya suaranya jadi gede? Tadi ini nggak kepencet. Yang terlalu gede. Bukan, tadi dia tuh konslet. Ankodun. Yang request ini Iwan yang mana nih? Bantu share lagi ya. Mana masih ada nggak yang request ini Iwan ya? Masih stay nggak? 1,5 aja ya. Tapi selang lah. Nggak usah yang 听去的传音，最是一天。Ini dah. Ya. Coba ke ref. 爱你1万年。 Oh ya. Boleh boleh. Oke, yang request ini Iwan ya masih ada. Gue panas. OK， 一首歌继续一首《爱你1万年》。地球自创意，
光转眼只是一年。那时太漂泊，想你一年。很久的地平线，和我的心永不改变。爱你万年，爱你情难去靠远，飞了上千的极限，了经历你的平面，轻轻的想。我爱你1万年。 Oke, udah kelar lagu ini Iwan yang tadi request dari temannya Dedi, kalau nggak salah namanya Dedi Kobujar. Enggak ya, bercanda ya. Ntar aku bacain komentar dulu karena komentarnya udah masuk banyak ya. Karena di situ nggak bisa baca, jadi aku baca pakai kontrol HP satunya. Bacanya kayak gini. Lagu HK yang paling pertama dinyanyikan punya. Lagu apa itu? Maksudnya lagu HK aku. Mandarin Pangko Ziji, 许多年以后 Mantap Suni, she's gone. Oh, angkat tangan aku, she's gone. Nanti tenggorokanku keluar. She's gone out of my life, I was wrong, I'm so bad. 签字妈妈的手. Lagu apa itu, Sumi ya? Nggak inti aku, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Iya nggak inti aku mungkin bisa diganti. Lagu yang lebih familiar, soalnya aku udah lama nggak belajar lagu baru. Jujur deh, karena aku tuh sibuk kerja ya guys. Makasih cewek udah nyanyiin Hello Iya Cinta Karena Cinta. Tadi ada yang request 因为爱所以爱，感情不必拿来杠杆。虽然不能给我一个美好自在，我要你先猜。 Oke, 因为爱所以爱 sama ya, sama lagu Cinta Karena Cinta ya. Oke, kita nyanyi mungkin request 不是为了 An Aiden. Gek, Ciko Kak Ted.
不要等到我想伤害，因为爱，所以爱，感情不必那样更改，虽然不能给我一个美好自在，我要你现在，岁月不用给我一个美好时代，我要你现在。Oke, terima kasih sebuah lagu In Way I Show Ya. Ni人的选择 ，OK。天使的字旁，ni人的选择kebetulan nggak bisa nih say. Sorry ya buat yang request kalau aku nggak bisa aku nggak nyanyi pada itu berarti aku bener-bener nggak bisa lagu itu. Lagu Beyonce bisa. Mau tadi ada yang request lagu Beyonce, masih ada nggak ya? Kalau ada mungkin bisa komen kembali. Wow, komennya banyak sekali. Komennya banyak, jadi aku kalau ada yang nggak kebaca mungkin kalau pengen dibaca makin komen lagi mungkin ya. Soalnya kan komen kan masuk banyak tuh. Thank you lagunya, iya. Tadi ada lagu apa tuh yang request ya? Yang request lagu apa ya barusan ya? Suniye Mariati Wen 天使的字旁。哦呀，我的快乐就是想你，我的快乐就是想你。Hello. Malah gue catat lagu HK-nya tadi. Ini lagu 天使的字旁 dulu ah. 1,5 aja. Oke. Sabar ya, Akid, nanti dinyanyiin. Tunggu John. Bantu share ya buat yang request biar rame. Nih lihat gua keringatan, ya Allah, panas banget. Jakarta lagi panas. Oke, request dari Mariati, kalau nggak salah tadi ya. Marianti apa Mariati? Oke, spesial lagu ini untuk kamu dan untuk teman-teman semua. Bantu share guys biar rame lagi. 落叶是否将要去何方？只留给天空美丽一场。曾飞舞的声音，像天使的翅膀，划过我幸福的过往。
Oke, 谢谢。我的快乐就是想你 boleh yang hakkannya nggak? Mandarinnya aku nggak hafal nih. Aku nggak bisa lihat komentar lainnya. Mantap jiwa, thank you. Mantap lagu ini Suninya, iya makasih ya. Piye pao sanksi itu aku nggak bisa ya say, sorry. Coba. Coba naik lagi Jon, biar lebih melengking. Biar gue naik sampai atas tangga. Aku nyanyiin yang hakkannya ya. Hakkannya, oh boleh, oke. Nah, kan enak kalau ditanya jawab ya. Oke. Jisiu hakkan ke jisiu coho coho fai tianjang di juga ya. Karena kita tidak tahu orang berbuat baik, maksudnya jika berbuat baik, berbuat jahat tuh hanya Tuhan yang tahu ya. Oke, spesial lagu ini untuk Akid ya, ada yang request ya. Dan spesial buat teman-teman semua, bantu share ya. Oma. Bantu share lagi guys biar rame lagi. Share lagi guys biar rame. Wow mantap sisi Sunie. Iya, suaranya bagus. Thank you Koko Rudilai, bantu share ya. Mang hi song cùng chi ca bay sông thiên
rajit siêu hạ đất của cowok phải chết yang cowok dikasih. Iya sih, kita buat jahat buat baik. Itu di mana ya Sunie? Aku maksudnya aku di mana? Mantap suaranya. Makasih Rukes buat secai huni. Oke. Beyond dong moy. Ya Allah, lakiku. Tujuan Cicongmu merequest di kamar dia palang request. Thank you ya yang masih tetap nge-stay. Thank you banget, kalian tuh luar biasa. Kalian luar biasa pokoknya. Komen saya udah ngantuk. Oke, buat secai huni bentar ya. Aku nyanyiin lagu Beyond dulu karena itu suamiku yang request. Iya. Kamu tinggal. Ôi ba lối tình người đi đó. Bé. Rồi. Well. Kasih angpau ya. Mana angpaumu? Nanti kalau udah star kebuka kamu kasih aku star ya. Bantu share lagi guys biar rame kembali. Meskipun udah malam, agak malam, kita masih tetap semangat. Bye.
sebuah lagu Hai Guo Tian Hong dari Beyond ya. Ini request dari Handy Del, dari suamiku. Oke, yang request Ini minum dulu. Udah, gue udah minum. Lagu Hak Kapen juga aku kayak nggak bisa deh. Nyanyi lagu Ngai Ko Jisen Ni Taiko. Oke. Ngai Ko Jisen Ni Taiko. Zhou nga xiong yin ako. Siapa mau jadi xiong yin ko? Enggak, kita semua di sini saudara, kita temen ya. Request Kanpe, suaranya tinggi banget. Iya, kan aku naik kursi. Enggak bercanda. Makasih ya. Pegel nih guys. Pegel linu. 我这在乎你 John klasik aja 1,5. Pakai yang naik itu. Teng, teng, teng. Lagu Penju, lagu Mandarinnya boleh nggak? Ini kayaknya makin malam keyboardnya ngaco nih ya. Request di tele, oke boleh ya. Oke, sabar ya yang request satu-satu. Oke, habis ini kita lagu tadi apa ya? Habis ini kita lagu Hakka yang Maiko Jisen Ni Taiko, lepas itu lagu Penjiu, lepas itu nanti baru akunya, lepas itu Kanpe ya. Oke. Tunggu Jun cari lirik dulu. Coba refnya. 任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息，人生巨汉能够得到自己。 Terayun. Aku mah nggak ngantuk, tapi mungkin yang request bisa ngantuk. Yang main keyboardnya ngantuk. Oh, main keyboard ngantuk katanya guys. Iya, karena besok kami mesti kerja lagi mencari rupiah, pejuang rupiah ya. 任时光匆匆流去，我只在乎你，所以我求求你，别让我离开你。 Iya boleh. Itu apa sih orang komen? Oke, yang request WhatsApp saya ini masih stay nggak? Oke, kita nyanyinya 1,5 ya. Nanti kalau live-nya terputus nanti kita lanjut. Soalnya suka putus live-nya. Jangan kecewa ya guys. Soalnya nyanyi lagu Ngai Ko Jisen Ni Taiko. Oke, habis ini ya John Derson, Koko John Derson bentar ya.
情意。好听，谢谢。Terlalu slow. Kita nyanyi slow aja ya, biar santai. Jadi nggak terburu-buru. 任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息，任谁去恨能够得到自己，失去生命的力量也不可惜。所以我求求你，别让我离开你。错了你，我不能看到一生是情意。Oke, terima kasih lagu What Did I Honey. Oke, ini request dari Coco Jonderson. Ini penggemar setia ya, aku nyanyiin lagu Hakka, dia request lagu Hakka. Ngày khổ dưới sinh như thầy cô. Ngày cô đi sẽ như thầy cô. Jujitnya kayak begini ketukannya. Jujitnya. Cái tempo mantap ya. Oke, request dari Coco Jonderson nih aku nyanyiin Ngày khổ như sẽ như thầy cô ya. Oke, sorry. Kesalahan teknis ya. Pas nadanya. Ngày cô chỉ sẽ như thầy cô, tôi sẽ nhìn thầy cô. Lah ya. Man Kak Tit, jadi tempo Yun. Ya. Biar gue kayak ngomong gitu terlalu cepat. Nggak tiap hari dengarkan lagu ini banyak artinya. Wah. Makasih ya Coach Anderson. Oh ya teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube aku Sania, terus follow my page nih yang aku sedang live. Nanti di follow ya biar 10.000 pengikut, biar bisa jadi partner ya. Có lời buộc hà màu sáng màu hình kỳ xuống ngay nhiệt trốn phá thiên công nhi thì nhị cha ta quay chua muốn con tên hà trời buộc miền chân biông dịch thông á phần cha mùa thiên hà đi hà cha cả ngày thô thiên pha hầu mà cô liêu kỳ hắn diêu thông hà cày quê á cây xì heo ngà siêu ly nhưng tì nhau ban tuổi phù kỳ ngày
Dan makin malam makin mantap. Perlengkapannya apa aja biar bagus. Ntar ya aku jelasin. Semangat terus. Thank you Koko Chanderson, bantu share ya. Nanti kalau bisa give star boleh ya, dibantu supportnya dari teman-teman. Cuma belum bisa sekarang nih. Aku udah live berapa kali tapi belum kebuka starnya. Jadi belum bisa give star deh. Aku sedih. Gak apa deh, aku tetap semangat buat hibur teman-teman semua ya. Kalau teman-teman terhibur, aku senang. Aku bersyukur kalau teman-teman terhibur. Buat yang request, aku nggak bawain terus komen yang aku nggak baca, itu aku benar-benar bukan sengaja ya. Itu bukan sengaja banget sih, soalnya kelewat gitu. Namanya signal kita nggak tahu di sana. Mungkin di tempat teman-teman masuk, di tempat aku tuh enggak gitu. Oke, yang tadi nanya perlengkapannya apa aja. Ini sama sih, aku kayak orang live biasa. Aku cuma pakai sound card V8. Udah, nggak pakai apa-apa lagi. Sound card sama mic ini doang, udah nggak pakai apa-apa. Aku nggak pakai mixer, nggak pakai apa gitu. Oke teman-teman, support biar aku bisa ganti alatku tuh lebih bagus lagi. Nanti support melalui star ya. Nanti ada kok standnya itu. Tunggu udah kebuka. Tadi yang request lagu Penju masih ada nggak? Lagu terakhir Hah? Kanpe? Iya tadi ada yang request Kanpe. Oke, habis Penju nanti kita Kanpe. Udah berapa jam sih Jun? Hah? Dulu lihat udah berapa jam? 1 jam setengah. Ya, oh, udah emboy bawa deh. Soalnya nanti aku jelasin ya buat kamu ya Jun, kenapa komennya tuh suka, terus like-nya nggak bisa masuk. Ini tuh udah bukan Facebook biasa, udah beda coy. Kok Pengyo? Yang request Pengyo masih ada nggak? Kalau nggak aku langsung skip nih. Ada nggak? Kalau ada mungkin bisa komen masuk, bantu share lagi.朋友一起